5 yıldan beri Kıdıruvlar, Bakşisarай Meclisi'nin azası ve Dünya Kırım Tatar Kongresi İcra Şurası'nın azası Ervin İbragimov hırsızlanğanına 5 yıl oldu. 2016 senesi Mayıs 24 gecesi o evine barıp yetmesine birkaç yüz metre kalganda arabasına Rusiya DPS urbasında olgan insanlar toxtatıp, onu Kuchyen mikroavtobusqa oturtup belli olmagan tarafqa alıp kettiler. Bu vakıya Tukanda yerleştirilgen kozetici kameraga düşkenine bile bakmadan Kırımda işgalcilerini tahqiqat komiteti hırsızlanuf izbatlары bundan evvel ona nisbeten korkusuvlar seslendirilgenine bakmadan insan gayip olması maddesi boyunca cinayet dava başlattı. Lakin çokka barmayıp dava bakılmasını toxtattılar, sanki dersin qabatlı insanlarına belgilep olamağanlar. İşgalciler 5 yıldan beri bu davanı tahqiq etmege istemegenini göstermekte. Siyasi mabuz Server Mustafaev ve Edem Ismailov hapsga alınğanının 3 yıllığı münasebeti ile Bakşisarayda dua merasimi keçirildi. Yarmadanan birçok koşullarından ularını bilgen ve yakın tanış olgan insanları toplaşıp, ular yakın zamanda azat etilmesi için Allah'a dualar ettiler. Bunun beraber mabuzlar hapsga alınğan kunleri ve mahkemelerde çıkarılgan videolarını takdim ettiler. Ya Rabbil Alemin, bizleri kısa vakitte bu kara kunlerden, senin dinine sarılıp inşallah bu kunlerden çıkmaya kısmet ve nasip eyle. Amin. Server Mustafaev Akkorchalayıcı ve Kırım Birdemligi hareketinin koordinatörü, Edem Ismailov Tupçikoy din cemiyetinin imamıdır. İkisi de 2018 senesi Mayıs 21 konu Bakşisaray şehri ve Bakşisaray rayonunda Kutlevi polis taramaları keçirilgen son tutuldu. Geçken sene kuzda Rusiyanın Cenubi Harbi Mahkemesi onlarını Hizbut Tahrirge alakası var deb terrorizmde qabatlap, Mustafaevni 14 yılga, Ismailovni 13 yılga da 5 Kırım Tatarının beraberlikte mahkum etti. Şimdi ular Kırım dışında Rusiya koloniyasında tutulmakta. Siyasi mahbuslarımız hapishanelerge oturuyorlar ve bu sulara Karaman deyip, neçün Karaman deyip menden sorasanız, men sizge söylerim. Neçün degende bu ballar bizim milletimizge bu yarlık diyeceğim ismi vermedi. Neçün degende ular akay gibi, erkek gibi oturuyorlar ve bu dünyaya kimseye bizim halkımızda terörist olganın kimseye fırsat vermedi. Telefonun oğlum 15 dakikalık şu telefon nemesini işletti. Bizge telefonu açtı, laf ettik. Ayttım yarın böyle merasim olacak. Sizlerge bağlanıp nemet. Herkesge, kelgenlerge, gelmegenlerge de hepsine selam aytsınlar. Bizler hepimiz sizlerden razımız dep ayttılar. Sizler de bir oğamızın hepinizin görüp oturamız, eşitemiz. Radyo arqalda bir kişiler haberler eşitip duramız. Olgan şeylerin, Kırımda olgan şeylerin de haberleri var. Olarda dualar kılıp oturamız. Sizler için de, olgan şeyler için de, herkes için. Çoktan çok Allah razı olsun hepimizden. Bu birliğimizin joymayı. Mana ballarımız da çoktan çok teşekkürler sizlerge bildirirler. Her vakit sizlerge sağ ollar aytalar. Sizin etken yardımlarınızı hepsini eşitler, bilirler. Sizin yazgan mektuplarınızga çok kuvanalar. Ular ona çok gururlanalar. Çok sağ olunuz. Ve bizge de bu sizin etken yardımlarınız yüreklerimizni ko'terir. Bizge kuch kuvvet berer. Aluştanın işgalciler mahkemesi Aluşta dini cemiyetke 30.000 ruble jüreme belgiledi. Sanki dersin jamide olgan kitaplarının markirovkası yok eken. Bunu mahkemeden son advokat Rustem Kamilov haber etti. Aprel ayında Aluşta camisinde işgalciler prokurorları kelip teşkirov keçirgen edi. Din cemiyet azaları qayd etkenine göre böyle şekilde işgalcilerge boysungan muftiyatken işbirlik yapmagan din cemiyetlerini takip eteler ve camilerini muftiyat nezaretine keçirecek olalar. Bundan evvel din cemiyet azası ve imam missionerlik faaliyet için para cezasını algan edi. Нами будет обжаловаться это решение, мы не согласны с ним, считаем его незаконным и считаем, что оказывается давление таким образом на местную религиозную общину. Будем, соответственно, подавать апелляцию и в дальнейшем в Европейский суд по правам человека и в другие международные инстанции показывать, что на сегодняшний день
притеснения такого рода имеют место быть в Крыму, и то, что мнения людей не учитываются вообще при вынесении подобных решений. 9 yıllık hapis muddeti Qrimning Yuqori Rus mahkemesinde qabatlayıcı taraf meclis reisi Rifat Chubarovga bo'li hukm chiqarilmasini talab etdi. Ishg'olchilar meclis reisini Sankt-Peterburgda 2014 senesi Qrim parlamentoginde Ukraina to'proq birdamligi mitinginde qalabalıqlar chiqarmoqda qabatlab, g'iyobiy shaklda mahkum etmoqda. Mahkemada ishtirok etgan advokat Aleksandr Asokin xabar etganine ko'ra, bugun qabatlayıcı tarafından 5 dan 4 soati Rifat Chubarovning qalabalıqlar boshlatmoq chaqiruvlarini eshitganini qayd etgan. Himaychi tarafi o'nlarca buni ret etgan soatlarni jalb etgan. Hukm bir haftadan iyun 1 kuni seslendirilmeli. Сам этот, скажем так, процесс, он, конечно же, абсолютно сфабрикованный. Фактически российские власти не только применяют обратную силу закона, то есть распространяют действия Уголовного кодекса Российской Федерации на события до начала оккупации Крыма, но и, безусловно, пытаются извлечь из этого политически мотивированного дела, прежде всего, политические дивиденды. Преследование Рифата Чубарова как председателя Меджлиса – это один из элементов вот этой репрессивной политики российских властей в оккупированном Крыму, прежде всего в отношении крымских татар, их национальных органов самоуправления и, безусловно, попытка таким приговором запугать тех, кто проживает в Крыму, тех, кто не согласен с оккупацией и ее последствиями. Рішення є юридично нікчемні. Більш того, ті, хто приймає це рішення, вони здійснюють злочин. Але зрозуміло, що поки російські окупанти будуть знаходитися в Криму, поки міжнародне співтовариство не знайде такі дійові механізми або приборкати російську агресію, таке рішення, воно має потенційну загрозу моєму життю, і я буду, як і раніше, обережно пересуватися по різних країнах, де в мене бувають відрядження службові, але все-таки в порівнянні з тими кримськими татарами, українцями, яких засудили незаконно в окупованому Криму, яких кинули в російській в'язниці, яких приговорили до 13, 17, 19 років реального ув'язнення. Це рішення, яке прийнято по відношенню до мене, воно не є таким, щоб заслуговувало би велику увагу. 2014 senesi 26 fevral kuni en azından 10.000 Qrim tatari ve Ukraina tarafdarlari faallar Qrim parlamentogine chiqib Qrim Ukraina olganini bildirdilar. Shu kuni deputatlar Rossiyaga yardım so'rab murojaat qabul etmek kerak edi. Qrim tatar xalqining yetakchilari kechgan sene Qrimga yurish kechirajaklarini bildirgan so'ng ishg'olchilar ularga nisbatan jinoiy da'volar uydirgan edi. Muxalif jurnalist Roman Protasevich azat etilmese Avropa Birligi davlatlari Belorussiyaga qarshi sanksiyalar qo'llanajaq. Nexta Telegram kanalining sobiq bosh redaktori va tesischisini kechinlari Minskda tutdilar. Protasevich Afinalardan Vilnyusga safar yapgan Ryanair uchog'ida edi. Uchoq Belorussiya simasidan kechgani vaqt uni ajaliy shaklda qo'nmaga majbur etdilar. Sankt-Peterburg mayllanuv haqida xabar kelgan. Belorussiyaning tanilmagan prezidenti Lukashenkoning emiri uchoq havo limanga o'zg'arilmasi uchun qiruvchi uchoq bilan semaga ko'tarilgan. Uchoqqa minmasdan evvel Protasevich yaqinlarini Afina havo limanida uni Belorussiya KGB xodimi izlaganini xabar etgan. Прикол еще в том, что он был следующим в очереди на проверку документов и просто развернулся и ушел. Он зачем-то еще снять на телефон незаметно мои документы пытался, когда я формы электронные открывал. А еще я стоял и молчал, а он мне по-русски обратился с каким-то тупым вопросом. Такой средних лет, подтянутый с лысиной, в одной майке, в тканевых штанах и с кожаным чемоданчиком.
Учак қонған сон учакка сапер группасы кірген. Yolcularına ise көветчілер тешкірі башлаган. 5 саатлық тешкіровден сон учак сеферіні девам етті. Чүнки патлайжы тапылмады. Ләкин Протасевич учакта енді yok еді. Журналист яқаланмасы бойынша Литвания президенті сесленді. Спочатку ми закликали звільнити Романа Протасевича. Якщо цього не зроблять, ми будемо говорити про дуже серйозні санкції з боку Євросоюзу. Але можливі інші заходи щодо влади. Наприклад, можна визнати повітряний простір Білорусі небезпечним для цивільної авіації, а також позбавити літаки Белавія права на посадку в аеропортах країн ЄС та НАТО. Шатлар айтқанына көре, Протасевич учак Минсте қонғанын аңлаған сон Беларусияда оны өлім жазасы беклегенін айтқан. Коли оголосили, що ми приземляємося в Мінську, Роман встав, відкрив багажний відсік і почав перебирати свої речі. Свій комп'ютер та айфон він віддав своїй дівчині. Думаю, він зробив невелику помилку, тому що навколо було багато людей. Він міг віддати речі не дівчині, яку, я думаю, теж заарештували, а мені або іншим пасажирам. Райнейер юлбашчылығы девлет пиратлығы аққында айта. Бұне бірабер көветчілер yolcularını пек қорқутқан. Чүнки инсанлар тешкіру фоткералгені вақыт селялық көветчілер незаретінде тұрған. Це був випадок викрадення літака, що спонсорується державою, піратство, що спонсорується державою. Я не можу багато говорити про це, тому що ЄС і НАТО зараз цим займаються. Ми опитуємо нашу команду, яка виконала феноменальну роботу, щоб забрати літак і майже всіх пасажирів з Мінська через 6 годин. Яқаланған Протасевич ве қыз арқадашы янна көветчілер адвокатларына қоймай. Оны нехті телеграм-каналы бастасынен қалабалықлар тешкіл еткенінде ве миллетлер ара кергінлігіні қозғағанында қабатлайлар. Америка бірлешкен девлетлері, Авропа бірлігі ве Украина Протасевич дерал азат етілмесіні талап етті. Ақ қорчылайжыларының малыматына көре Беларусияде август айында президент сайлауларынан сон башлатылған наразылықлардан берілі 35 бен кіші яқаланды. Биңден зияде жинай давалар башлатылған.